Perezida w'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin uyu munsi ni umutegetsi uri mu kato yashyizwemo n'ibindi bihugu by'ibihangange bimuhora ko yashoje intambara kuri Ukraine. Kugirana umubano nawe ku wundi mutegetsi uwo ari we wese bishobora gushyira uwo mutegetsi mu kaga. Ubwo Donald Trump yategekaga Amerika muri manda ye ya mbere hagati y'umwaka wa 2017 n'2021 ntabwo yabanye nabi n'Uburusiya, ndetse abakuru b'ibihugu byombi bagaragazaga ukwishimirana. Ibi byahuzwaga nuko byavugwaga ko Uburusiya ngo bwagize uruhare mu gutoresha Donald Trump mu matora yo mu 2016. Uyu munsi Vladimir Putin yashimiye Donald Trump kuba yaratsindiye kongera kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanamuvuzeho amagambo meza menshi nko kuba ngo ari umugabo w'intwari wabashije gusimbuka urupfu ubugira kabiri ubwo yaraswaga. Itorwa rya Donald Trump ryaba rigiye gukuraho akato Putin yashyizwemo. Muri iki kiganiro tugiye no kuvuga ku bintu byagize Vladimir Putin umutegetsi utinywa n'abandi, ndetse n'impamvu ahora ahanganye n'Uburayi na Amerika. Turavuga kuri bimwe mu bintu by'ingenzi byabaye kuri Vladimir Putin kuva akiri umwana bikamuzamurira ubuhangange kugera n'uyu munsi afite imyaka 72 y'amavuko. Tubahaye ikaze. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yashimiye Donald Trump ku ntsinzi ye mu matora, amwita umugabo w'intwari. Putin yavuze ko Trump yaburabujwe impande zose kuri manda ye ya mbere. Yavuze kandi ko ibyo Trump yavuze ko ashobora gufasha kurangiza intambara muri Ukraine ko byo nibura bikwiye kumvwa bigahabwa agaciro. Mu kwiyamamaza kwe, Donald Trump yasubiyemo kenshi ko ashobora kuzarangiza intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine akayirangiza mu munsi umwe, ariko ntabwo yasobanuye uko ibyo ngibyo azabigenza. Mu ijambo rya Putin ryagarutse ku bintu bitandukanye, yanavuze ku kugerageza kwica Trump kwabaye mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. Avuga ko kugerageza kumwica ngo byatumye akomera. Ati ku bwanjye yitwaye mu buryo bwa nyabwo burimo ubutwari nk'umugabo. Abajijwe niba yiteguye kugirana ibiganiro na Trump, Putin yasubije ati turiteguye rwose. Donald Trump nawe yari yavuze ko yiteguye kuganira na Vladimir Putin. Yabwiye ikinyamakuru NBC News ati ntekereza ko rwose tuzaganira. Ibiro bya Perezida Vladimir Putin, Kremlin, byashinzwe kwivanga mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2016, amatora yashyize ku butegetsi Donald Trump muri manda ye ya mbere. Ibi biro bya Perezida Putin byashinzwe gushyigikira Trump wari uhatanye na Madame Hillary Clinton. Ni ibirego Uburusiya bwahakanye. Itsinda rya Leta ya Amerika ryashinzwe gukora iperereza kuri ibi birego byarezwe Uburusiya. Nyuma y'imyaka 3 ryasohoye raporo rivugamo ko nta bimenyetso ryabonye bihamya ibi birego. Ku rundi ruhande, abategetsi b'Uburayi bateraniye mu nama i Budapest muri Hongria baganira no kugaruka kwa Trump ku butegetsi. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko yagiranye ikiganiro cy'ingenzi na Donald Trump nyuma yo gutorwa kwe. Atariko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyavuye mu kiganiro cyacu hagati ya Ukraine na Amerika ndetse n'ibyavuye mu biganiro hagati y'Uburayi na Amerika bizagira umusaruro kandi mwiza. Abanya-Ukraine benshi n'Uburayi uyu munsi bafite ubwoba ko Donald Trump nagera ku butegetsi mu kwezi kwa mbere mu mwaka utaha ashobora kuzagabanya niba atanahagaritse inkunga ya gisirikari Amerika iha Ukraine. Muri iyo nama y'i Budapest, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yijeje Zelensky ko inkunga y'Ubwongereza mu ntambara barimo n'Uburusiya ngo izakomeza gutangwa rwose. Donald Trump agarutse ku butegetsi agiye kongera gukorana na Vladimir Putin, ariko ni perezida wa gatandatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugiye gukorana na Vladimir Putin kuva mu mwaka wa 2000. Muri abo perezida batandatu, bwana Donald Trump arimo kabiri kubera ko agarutse kabiri. Ubwo Vladimir Putin yajyaga ku butegetsi bwa mbere mu kwezi kwa mbere mu 2000, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategekwaga na Bill Clinton.
gusa yarimo asoza manda ye kubera ko mu mwaka umwe wonyine ubutegetsi bwahise bujya mu biganza bya George W. Bush. ubwo bivuze ko Putin yakoranye na Clinton umwaka umwe wonyine. Bush akijya ku butegetsi yarabaye perezida wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugiye ku butegetsi asanga Vladimir Putin ari perezida w'Uburusiya. ubwo George W. Bush yarangizaga manda ye ya kabiri agasimburwa na Barack Obama mu 2008. Vladimir Putin yahise aba minisitiri w'intebe w'Uburusiya ariko aza kugaruka ku butegetsi mu 2012 Barack Obama yinjiye muri manda ye ya kabiri. mu 2016 Donald Trump yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Vladimir Putin yari akiri perezida w'Uburusiya. Ababaye perezida wa kane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanze Vladimir Putin ku butegetsi. mu 2020 Joe Biden yagiye ku butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababaye perezida wa gatanu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukoranye na Vladimir Putin ari ku butegetsi mu Burusiya. none uyu munsi Donald Trump agarutse ku butegetsi asanga bwana Putin ku butegetsi bw'Uburusiya. Abaye perezida wa gatandatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanze Vladimir Putin ku butegetsi bw'Uburusiya. Donald Trump niwe mu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiranye umubano cyangwa se isano ikomeye n'Uburusiya ndetse na Vladimir Putin ku giti cye. Byabanje kuvuga ko Uburusiya bwafashije Donald Trump gutsinda amatora yo mu 2016. Ibi byagiye no mu nteko ishinga amategeko bigibwaho impaka ndetse haba n'urubanza ariko nta gifatika byagezeho. Ikindi nuko aba perezida bombi bumvikanye inshuro nyinshi buri umwe muri bo ashimagiza undi avuga ko ari umuperezida mwiza. Ibi ni nabyo byabaye uyu munsi ubwo Vladimir Putin yashimagizaga Donald Trump. Umunyamakuru Bob Woodward mu gitabo aherutse kwandika yanavuze ko Donald Trump yavuye ku butegetsi mu 2021 ariko nyuma yaho avugana na Vladimir Putin inshuro zitari munsi ya 7 bavugana kuri telefoni. Yavuze ibi ubwo ibikorwa byo kwiyamamaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari bigeze kure. Byahise bitangira gutekerezwa ko Uburusiya bushobora kuba burimo kongera gufasha Donald Trump gutorwa niba bwaramufashije koko ubwa mbere nk'uko byavuzwe. Byatekerezwaga ko Uburusiya bushobora gukora ibi ngibi bukoresheje ikoranabuhanga bukinjira mu migendekere y'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa kugeza uyu munsi nta kintu na kimwe kiravugwa cy'uko Uburusiya bwaba bwaragize uruhare muri aya matora yo mu 2024. Ubwo yarabajijwe ku byatangajwe n'uyu munyamakuru mu byumweru bitatu bishize, Perezida Vladimir Putin yasubije ko nta shingiro bifite. Yahakanye rwose ibyo kuvugana na Perezida Donald Trump mu gihe atari akiri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri icyo gitabo Bob Woodward yavuze ko habayeho guhamagarana kenshi kuri telefoni hagati ya Donald Trump na Vladimir Putin bishobora kuba byarageze ku nshuro 7 kuva Trump yava muri White House mu 2021. Putin avuga kuri ibi mu kiganiro n'itangazamakuru hari mu nama ya BRICS. Yavuze ko ibyo ngibyo bidafite ishingiro. Gusa yanavuze ko kuba Trump yaravuze ko ashaka gushyira iherezo ku ntambara yo muri Ukraine rwose ngo yizeye ko Trump atabeshya. Ibi ngibi Vladimir Putin yabivuze agaragaza ko byishimiye kubera ko mu byo Trump ashobora gukora harimo no guhagarikira inkunga Ukraine. Ibi rwose byahita bigwa ku mutima wa Vladimir Putin. Trump yateje impungenge mu bayobozi b'ibihugu by'Uburayi kubera imyumvire ye ku bijyanye n'intambara yo muri Ukraine. Yagaragaje ko atabyumva kimwe na benshi. Avuga ko ashaka ko intambara irangira ariko ntabwo yerura uruhande ashaka ko rwazayitsinda. Umubano wa Vladimir Putin na Donald Trump bivugwa ko ushingiye ku kuba Uburusiya ngo bwarakoresheje ikoranabuhanga n'abahanga babwo mu ikoranabuhanga bagafasha Donald Trump mu matora yo mu 2016. Nta hantu hamwe byavuzwe ko ibi bintu Donald Trump yari abizi,
ahubwo byemezwa ko Uburusiya bwo bwafashe icyemezo cyo kumufasha kugera ku butegetsi kubera ko bwabonaga ko ari we bazakorana neza. Byemezwa ko no mu matora yo mu 2020 nabwo ngo Uburusiya bwagerageje kongera gufasha Donald Trump ngo yongere gutorwa, ariko ntibyakunze. Mu kwezi kwa gatatu mu 2021 nibwo byatangiye kuvugwa mu bitangazamakuru ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bishoboka cyane ko yahaye uruhushya ibikorwa byo kugerageza kugena ibyavuye mu matora ya Amerika, ashaka ko Donald Trump ayatsinda. Ibi ni ibyavuzwe n'abakuriye ubutasi bwa Amerika. Izi nkuru zavugaga ko Uburusiya ngo bwakwirakwije ibirego biyobya kandi bidafite ishingiro bijyanye na Joe Biden waje no gutsinda aya matora mu 2020 nk'uko raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabivugaga. Ariko iyi raporo yavuze ko nta leta y'igihugu cy'amahanga yahungabanyije ibyavuye muri ayo matora bya nyuma nubwo Uburusiya bwabigerageje. Mu yandi magambo, Uburusiya ntabwo bwashoboye kugera kuri iyo ntego. Uburusiya bwakomeje guhakana ibirego byo kwivanga muri aya matora. Iyi raporo y'amapaji 15 yasohowe n'ibiro by'ubutasi bwa Amerika yagaragazaga ko ibyivuga ko byari ibikorwa byo kugena ibyavuye mu matora byakozwe n'Uburusiya na Iran. Iyi raporo yavugaga ko abantu bafite aho bahuriye n'Uburusiya bakwirakwije ibivugwa bidafite gihamya kuri Perezida Joe Biden mbere y'amatora yo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 mu 2020. Yanavuga ko gahunda igamije gutanga amakuru atari ukuri yashaka kubangamira kugirira icyizere gahunda ngari y'amatora. Yashaka ko abaturage batakariza icyizere abategetsi babo. Abantu bamwe bafite aho bahuriye n'ubutasi bw'Uburusiya nabo bakwirakwije mu bitangazamakuru imvugo zirwanya Joe Biden mu bategetsi bakuru no mu bashyigikiye bwana Trump kuko iyi raporo yabivugaga. Iyi raporo yongeyeho ko mu gihe Uburusiya bwashakaga kongerera bwana Trump amahirwe yo gutsinda, Iran yo ngo yakoze ibikorwa by'urusobe byihishe byo kugena ibiva mu matora mu muhate wo gukoma mu nkokora abashyigikiye Trump. Mwibuke, turimo turavuga ku matora yo mu 2020 apana yo mu 2024. Iki gihe Iran yo ntabwo yashakaga Trump mu gihe Uburusiya bwo bwamushakaga cyane. Iran ntabwo yashakaga Trump kubera ko akiri ku butegetsi muri manda ye ya mbere. Yakoresheje gahunda yo kotsa igitutu cyinshi gishoboka Iran, ayifatira ibihano bikomeye ndetse yongera intambara yo guterana amagambo hagati y'ibihugu byombi. Iyi raporo kandi yanzura n'icyizere cyinshi ko Ubushinwa bwamaze igihe bushinjwa na Amerika gukora ubutasi bwo kuri za mudasobwa, bwo ngo mu 2020 bwahisemo kudakora ibikorwa byo kwivanga mu matora. Iyi raporo iragira iti Ubushinwa bwashatse ituze mu mubano wabwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bwabonaga ko ibyava mu matora ibyo ari byo byose nta nyungu ihagije bwabibonamo ku buryo bwakwirengera ibyago byo gusubira inyuma mu mubano igihe bwaba bufashwe. Nk'uko iyi raporo ibitangaza, ibikorwa byo gutora n'ibyavuye mu majwi bya nyuma ntabwo byivanzwemo na leta z'ibihugu by'amahanga. Iyi raporo y'ubutasi yatangarijwe rimwe n'iperereza ryari rihuriweho n'ibiro by'ubutabera bya Amerika ndetse n'ibiro by'umutekano mu gihugu naryo ryageze ku mwanzuro nk'uyu w'iyi raporo. Raporo y'ibyo biro byombi yavuze ko ibikorwa bigari by'Uburusiya na Iran bigendereye ibikorwa remezo byinshi by'inzego z'ingenzi byabangamiye umutekano w'imiyoboro myinshi yitaga ku mikorere imwe n'imwe y'amatora. Ariko yashimangiye ko ibivugwa byo kugerageza kwivanga mu matora ahanini byari mu buryo buziguye. Inyandiko y'ibyo biro byombi yaragize iti nta bimenyetso dufite by'uko hari umunyamahanga uwo ari we wese wagerageje kwivanga mu guhindura uburyo ubwo ari bwo bwose bwa tekinike bwo gutora, burimo nko kwiyandikisha kw'abatora, gutora, kubarura amajwi cyangwa se gutangaza ibyavuye mu matora. Ibi byahise bigaragaza ko Uburusiya nubwo bwaba bwarivanze muri aya matora ariko bishobora kuba bitaratanze umusaruro. Mu kwezi kwa 8 mu 2020 ubutasi bwa Amerika bwavuze ko Ubushinwa, Uburusiya na Iran byari bifite umuhate mu kugerageza kwivanga mu matora ya perezida yari hafi kuba.
iryo suzuma ryasanze Uburusiya bwarashakaga guhindanya isura ya bwana Biden. Byasanze Ubushinwa na Iran byo byarashakaga ko bwana Trump atsindwa amatora. Uburusiya bubaye bwaragize uruhare mu gushyira Donald Trump ku butegetsi mu 2016, bukanagerageza kumwongera manda mu 2020 bikanga. Ubu noneho ibyishimo by'abategetsi b'Uburusiya buri wese yabyumva mu gihe Donald Trump agarutse ku butegetsi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ubu yashyizwe mu kato kubera intambara amaze imyaka hafi 3 arwanamo na Ukraine. Itorwa rya Donald Trump ryaba rigiye kumukura muri aka kato. Hari ibintu 7 by'ingenzi mu buzima bwa Vladimir Putin bivugwa n'ibinyamakuru bitandukanye bivuga ko ibyo bintu byubatse imitekerereze ya Vladimir Putin, kandi bigasobanura impamvu agenda yitandukanya kurushaho n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Muri izo mpamvu 7 harimo zimwe zishobora kugutangaza. Impamvu ya mbere ituma Vladimir Putin amera uko ameze kandi agahora ahangayikishije ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ni ukwinjira mu mukino wa judo mu mwaka w'1964. Vladimir Putin ni umurwanyi ukomeye cyane mu mikino njyarugamba. Yavukiye i Leningrad, umujyi wari ugishegeshwe n'ingaruka z'iminsi igera hafi kuri 900 wamaze warafashwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Bwana Putin yari akiri umuhungu muto. Icyo gihe yakundaga kurwana ku ishuri. Hari inshuti ze za hafi zibuka ko yashoboraga kurwana na buri wese, ngo ntabwo yatinyaga. Kuba yari agahungu gato mu magara mu mujyi wari wuzuye amatsinda y'ibirara ku mihanda, Bwana Putin yari akeneye akarusho. Yari akeneye ubumenyi ku birebana n'uburwanyi, maze ku myaka 12 atangira umukino wa sambo, umukino njyarugamba wo mu Burusiya. Nyuma yinjira mu mukino witwa judo, umukino wo kurwana uzwi cyane ku isi. Yari afite umuhate n'ikinyabupfura. Yageze ku myaka 18 afite umukandara w'umukara muri judo n'umwanya wa 3 mu gihugu hose mu irushanwa ry'ingimbi. Nta kabuza ibi ngibi bifatwa nka kimwe mu bigize imiterere ya Bwana Putin. Umuntu ukunda kuba hejuru y'abandi, ariko bikanemeza imyumvire ye ya mbere ko mu isi irimo akaga ukenera kwigirira icyizere. Ibi kandi byumvikanye mu magambo ye ubwe ko mu gihe imirwano ari nta kabuza, ni ukuvuga iyo nta yandi mahitamo ufite usibye kurwana, uba ugomba gukubita mbere, kandi ugakubita cyane ku buryo uwo muhanganye atongera guhaguruka. Uyu mugabo ntabwo ari umurwanyi mu by'igisirikare no mu bya politike gusa, ni n'umurwanyi mu buzima busanzwe. Impamvu ya kabiri, gusaba akazi muri KGB mu 1968. Ubusanzwe muri iyo myaka muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete abantu birindaga kujya ku biro bikuru bya politike bya KGB i Leningrad, naho bitaga kuri Foliteini Prospect. Benshi muri icyo gihe bari baraciye mu ibazwa ry'icyo kigo cy'ubutasi mu twumba duto cyangwa se mu zindi nyubako zaho zari ziteye ubwoba ku butegetsi bwa Stalin. Hari ahantu hateye ubwoba buri wese yanatinyaga kunyura. Ariko ku myaka 16 Bwana Putin yinjiye muri iyi nyubako yemye, agera aho bakirira abantu, atunga uwo mwakiriye amubaza uko yakwinjira muri ako kazi ko kuneka. Uwo mwana w'umuhungu yabwiwe ko agomba kubanza gukora igisirikare cyangwa se kurangiza kaminuza, anabaza diplome asabwa kuzana kugira ngo yemererwe kuba umutasi. Yabwiwe ko agomba kujya kwiga amategeko. Maze kuvuga, Putin yiyemeza kwiga amategeko, ayarangije koko yinjira muri urwo rwego. Kuri Vladimir Putin wari uzi amatsinda y'abagizi ba nabi bo mu mihanda y'iwabo, KGB ryari ryo tsinda rikomeye mu mujyi. Putin kandi yemeraga impinduka n'ingaruka umutasi ashobora kugira. Nkuko yigeze kubivuga ubwe, avuga kuri filime z'ubutasi yabonye akiri muto, ati intasi imwe ishobora kugena ibiba ku buzima bw'abantu 1000. Impamvu ya gatatu imugira umugabo w'igihangange unatinywa n'abandi bategetsi, kugotwa n'ikivunge mu 1989.
akazi ke k'ubutasi muri KGB ntabwo kigeze kaboneka cyane ngo abe umutasi ujya gushakisha amakuru ku mihanda. Yari umukozi witanga ariko ntagere hejuru cyane. Yasabye kwiga Ikidage maze bituma yoherezwa mu biro bya KGB i Dresden mu Budage hari mu 1985. Yahatuye mu buzima bw'umukozi mpuzamahanga, ariko mu kwezi kwa 11 mu 1989 ubutegetsi bw'Ubudage bw'uburasirazuba butangira kugwa. Ku itariki ya 5 y'ukwa 12 ikivunge cy'abantu cyagose inzu ikoreramo KGB i Dresden. Putin atelefona ibirindiro biri hafi by'ingabo z'Abasoviete ngo bamutabare, ariko bamusubiza ko ntacyo bamukorera badahawe uburenganzira buturutse i Moscow. Kandi aho i Moscow nta kintu bari barimo bamubwira. Putin yize kugira ubwoba bwo gusenyuka k'ubutegetsi, yiyemeza kutazasubiramo ibyo yise ikosa byakozwe na Mikhail Gorbachev. Yize kurinda ubutegetsi bwe ku kiguzi cyose byamusaba, ndetse no kutagira ubwoba bwo guhangara ibibazo bishobora no kugutwara ubuzima. Impamvu ya 4, amasezerano yo kugurana ibiryo n'ibikomoka kuri petrol mu 1992. Vladimir Putin yaje kuva muri KGB nyuma yo gusenyuka kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Ahita abona akazi nk'umukozi ufasha mu bikorwa umuyobozi w'umujyi witwa St. Petersburg. Yari nk'umunyamabanga we. Ubukungu ntabwo bwari bumeze neza muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Vladimir Putin yari ashinzwe ibikorwa byo kugerageza gufasha abatuye uwo mujyi kubona ibyo kurya no kubona mikoro. Muri make ibyo yakoraga kwari ukugurana ibikomoka kuri peteroli n'ibyuma by'agaciro ka miliyoni zigera ku 100 bagahabwa ibiribwa. Ibi ngibi byaramugoye kubera ko n'umutekano wari muke muri icyo gihe, by'umwihariko muri uwo mujyi wa St. Petersburg. Byemezwa ko amatsinda y'urugomo yari muri uwo mujyi yaje akitwarira ayo mafaranga. Mu myaka y'1990 Putin yize vuba ko kubona ijambo muri politike ari nk'igicuruzwa kigurwa amafaranga, kandi ko amatsinda y'urugomo yaba abantu bo kubigufashamo. Mu gihe abantu bose biruhande rwe bariho bakura inyungu ku myanya yabo, byemezwa ko we ibingibi atigeze abikora. Byemezwa ko ibibazo nk'ibi ngibi by'abagizi ba nabi no kubura umutekano byatumye adakora akazi ke neza, ndetse bikamubuza gufasha abantu be. Ngo byamwubatse cyane, bituma yiga gukoresha buri muntu, harimo n'abafite imyitwarire mibi nk'abagizi ba nabi. Impamvu ya 5 yamugize igihangange binatuma ahora ahanganye n'Uburayi na Amerika ni ugutera igihugu cya Georgia mu 2008. Muri uwo mwaka wa 2008 ubwo Perezida Mikhail Saakashvili wayoboraga Georgia yiyemezaga kwinjiza iki gihugu cye muri OTAN kandi cyarahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, Vladimir Putin yabonye ko uyu nguyu ashaka kwisubiza ijambo ku gace gashyigikiwe n'Uburusiya k'amajyepfo ya Ossetia ndetse n'ahitwa Abkhazia. Ibi ni ibice byashakaga kwigenga. Yahise abyita impamvu y'ibitero byo guhana. Mu minsi 5 ingabo z'Uburusiya zazimije igisirikare cya Georgia, bituma habaho kumvikana ku mahoro. Ni ibiganiro byagizwemo uruhare n'Ubufaransa. Aya masezerano ntabwo yashyizwe mu bikorwa kubera ko n'ubundi byarangiye ibyo bice by'amajyepfo ya Georgia byigenze, kandi Uburusiya burabishyigikira. Uburengerazuba bwararakaye. Mu mwaka umwe Perezida Barack Obama wa Amerika yasabye Moscow ko batangira bushya umubano n'Uburusiya, ndetse Uburusiya bwari buherutse guhabwa kwakira imikino y'igikombe cy'isi. Ibi byemezwa ko byatumye abona ko uburengerazuba bw'isi nta mbaraga bufite, bimwongerera imbaraga. Ikintu cya 6 cyagize Putin igihangange ni imyigaragambyo y'i Moscow hagati y'umwaka wa 2011 n'2013, byemezwa ko yatewe inkunga n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Muri uwo mwaka wa 2011 habaye amatora y'abagize inteko ishinga amategeko mu Burusiya. Abantu benshi bemeza ko yarimo uburiganya, bitera imyigaragambyo. Iyi myigaragambyo yarushijeho gukara ubwo Vladimir Putin yavugaga ko azongera akiyamamaza mu matora yo mu 2012.
iyi myigaragambyo yamenyekanye nka Bolotnaya protest. Bayisira izina kubera ko ibihumbi by'abantu buzuye kuri iyi mbuga ahitwa Bolotnaya i Moscow. We yemeraga ko iyo myigaragambyo yateguwe igashishikarizwa ikanayoborwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abishinja Madame Hillary Clinton. Uyu yari ashinzwe ububanyi n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Barack Obama. Kuri Putin byari ikimenyetso ku burengerazuba bw'isi bwamaze gukuraho agakingirizo ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi by'umwihariko Amerika bimuziye, kandi ko kubera iyo mpamvu ari mu ntambara. Ibi byamuteranyije cyane n'uburengerazuba bw'isi, binatuma yiyemeza ko atazigera yumvikana nabo. Hanyuma icya karindwi gituma Perezida Vladimir Putin bishobora kugorana kumvikana n'ibihugu by'Uburayi na Amerika ni akato kadasanzwe kabayeho haba kuri we no ku bindi bihugu kubera icyorezo cya COVID-19. Ubwo iki cyorezo cyacaga ibintu, Putin yagiye mu kato kadasanzwe. Byemezwa ko uwajyaga kubonana nawe wese yajyaga mu kato kagenzuwe k'ibyumweru 2, maze yaza ngo akanyura mu kirongozi kirimo imiti n'imirasire ya ultraviolet byica za virusi. Muri icyo gihe umubare w'inshuti n'abajyanama babashije guhura nawe imbona nkubone waragabanutse cyane, basigara ari abagabo mbarwa bemera ibyo avuze gusa. Muri icyo gihe yayoboraga ibitekerezo bike cyane bibona ibintu ukundi. Bisa naho Putin yize ko ibyo yibwira byose ari ukuri kandi ko impamvu ze zose zifite ishingiro. Byemezwa ko iki gihe aribwo yateguye intambara arimo kurwanamo na Ukraine uyu munsi. Iki gihe kinini yamaze ari wenyine yitekerezaho, ategura ibye, akurikirana amakuru y'Uburayi na Amerika, nacyo ngo ni igihe cyamukomeje cyane gituma anafata ibyemezo byo kutazigera yumvikana n'Uburayi na Amerika. Izi mpamvu zose zanditswe n'ikinyamakuru BBC zituma Putin aba umutegetsi wihariye utinywa n'abo mu burengerazuba bw'isi, unafite imiterere ituma byagorana cyane kuba yakumvikana nabo. Umubano wa Amerika n'Uburusiya ugiye kuba uwuhe mu by'ukuri kuri ubu butegetsi bushya bwa Donald Trump?